guys, so overtime na Santa guys. Kaulano na. Bye Mads. Shout out Nat. So mau ni akong pare. Shout out pare. Shout out sa tirador. So humana ka mo ang gianlodan guys. So paabot lang ta sa kargahanan, last truck. So shout out sa tirador na akong kauban. Thank you for watching guys. Bye bye.